28. juli. Kako svaka godina, taka i ova godina. Se nalađamo na severu od Balkana, nekogaš makedonski poluostrov. Metal Days. Tomin. Ovo je grad kada se slučila festival, jedan najdobriji festival na svijeta. Najdolji. Ima cite, pozdravstvujem. Prekrasno. Ovo je Metal Kampot. Razdviženo se gledate momčinje Metal Community. Alo? Ovo je muzej otvoren u centru. Hotel Dvorec. Krajevna skupina Tomin. Skupnost, odnosno. Možete islušati svi te jezici. Francuski, portugalski, španski, italijanski, jermanski, makedonski se razvija. Ovo je to. Soče, Tominke, Žabče, Skakavče, Kozlov rob, Zatolmin, Javorca, Vintominke, Polk, Čagrn, Planina Razor, Tominska Ravne. Ovaj ne, časovnik od katedrala Tatugel. A gore na Ridot ima Kalep, tvrdina da zamoko. A zmajčecite. Svi ti restorani polni su rokeri, se metavati s rokerima komuna. Helen. I hostelice. Sve je gostio na Rokot, na Metavac. Radom življenja do ovo. I kako se sjetil nekaj, da napravi festival, da turisti da privleči v malo mestence, sve se troši. Mesto ne možda ne ideš. Tukaj mu je Mercator, ki še pazara. Ruče mede. Najjeftine. Cenite kako kaj nas. Ima se. Jate. Zdaj se pozdravljamo.